So ini por chau sedang ya kan ya pledge taking ceremony yang mukong aku di songo yo ma Michael kan jo coach ma perset ya player woro ada APE gini kan lar ya dan mentai hagan program what the year national muk para biar imut yo pendok pendam ni yang new drugs pada roy para di kenta ma isya yo drug ini semua. So ini por kepada tu hilang yang na yo sedang yo gini pledge both youth is the energy of any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. Therefore, Sipun kejing mentoy ni yon sport. Ka sport kam dai tangkan nam ka purom man la obreu. Henry ka sport ban koi pen kia ban khalang ya kamen ndam kam sport. Ban pen bahaya ke jing mut jung berkan. Ban pen ja ya ka stress jung breu ndam kam sport. Higa ya ke breu nadu ke disiplin kicing kerkale no ban ya trelang ban ya burom ya eve. Higai but ai ka jing kerchan ya ka jing in kibu bala like na ka jing di buat bat ke jing len pas ni ai lat ya kina do dang re ban pendon kam ke sport bat ban pendo ya ka sap ke jongki ka ke sport tane ka place ceremony bal pelom da ka district social welfare Klerian ku ble sibon